Igitondo cyiza cy'umugisha kuri mwebwe mwese mudukurikiye aho muherereye mu ntara zose z'igihugu ndetse abari mu micungararo abari muri iki gisagara buri wese atwumva bivanye naho aherereye tumuhaye ikaze mu ijambo ry'Imana kuri uyu munsi. Nkuko muvyumva kuri mikoro ni Pastor Nzakunimana Jean Baptiste, nkaba ngize umugisha mpawe n'Imana wo kubana nawe muri iki gitondo. Nunyemerere tuze kubana mu ijambo ry'Imana kandi nizere ko uri bubone impinduka. Ni igitondo kidasanzwe, igitondo kiri hejuru, igitondo kitigeze kubaho kandi kitazongera kubaho kundi, ahubwo ni igitondo Imana ikuremeye kugira ngo winjire mu mugambi wayo wa nyawo. Nimvuga ngo mu mugambi wayo wa nyawo, burya iyo ugihema ugihumeka aba ari ikimenyetso cyerekana yuko umugambi w'Imana ukibandanije ku buzima bwawe. Burya umuntu yapfuye niwe ibye byaheze, iwe ibye byararangiye, ariko wewe ugihema ibyawe biracyabandanya. Nshaka kuvugana n'umuntu wari wihebye, n'umuntu yumvaga ibyizigiro byaheze, mubwire ntikomera, burya biracyabandanya kuko ugihema. Yesu rero akumpezagirire, uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo igihe cyawe bigiye gukoreka. Igihe cyawe bigiye gukoreka. Kubera iki mvuze ngo igihe cyawe? Burya ibihe bitugeraho bitandukanye ariko ntitumenye kubijera, ariko ndagira ngo utangarize ko Imana igiye kuguha ubushobozi bwo kumenya igihe urimo kandi icyo gihe kigiye kwimukira ikindi gihe. Yesu nashimwe cyane. Amakuru namenye kandi yizewe atari kw'ivumbi ni amakuru yuko ibihe bibiri bitaza biturana. Uko umucyo n'umwiza bitabana, niko n'ibihe bibiri bitaza bibana. Igihe kimwe kimukira ikindi uko byagenda kose. Haleluya. Nagira ngo ndemeshe umuntu ariko aranyumviriza muri aka gatondo yuko niba wari mu gihe cy'umubabaro, babara bihere, icyo gihe kigiye kurangira, hazeho igihe cyo kuryoherwa, hazeho igihe cyo kunezerwa, kuko umubabaro n'ibyishimo ntibiza biturana. Byanse bikunze igihe kimwe kimukira ikindi. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu ndakubariye ngo tekana, igihe cyawe bigira bikoreke. Oh, haleluya. Birashoboka yuko uyu mwanya waba uri mu gihe kitari cyawe, cyangwa se waba uri mu gihe kitari cyo kuryoherwa, kandi wowe ukaba ugomba kuryoherwa. Uri mu gihe kitari cyo kuvugwa neza, ariko ugomba abantu bakuvuge neza. Tekana, hari igihe bazokuvuga neza atabyo usabye. Haleluya. Icyama umuntu aturi kumwe uyu mwanya akagira umwanya wo kuntegera neza, akanyumviriza neza, ndemera ntaceceranya ko ari igihe ugiye gusobanukirwa neza ko igihe cyawe bigira bikoreke. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Reka dusabe umukozi w'Imana turi kumwe muri uyu mwanya dufashe gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umusiguzi, igitabo ikigabane cya 3, duratangurira ku murongo wa mbere. Igitabo cy'umusiguzi cyangwa se igitabo cy'umubwiriza, igice cya 3, umurongo n'uwa mbere. Maze wumve Imana igomba ivugane nawe uyu munsi. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo, igitabo cy'umusiguzi, igice cya 3, umurongo wa mbere. Yego. Ikintu cyose cyashingiwe igihe cyacu. Kandi igikorwa cyose munsi y'ijuru gifise akanya kacu. Mbabarira uburekeye aho mukozi w'Imana. Ijambo ry'Imana ubwaryo ririko riravuga. Ikintu cyose cyashingiwe igihe cyacu. Haleluya. Bivuze iki?
ikintu cyose gifite igihe cyacu, kandi icyo gihe ni igihe cyashingiwe. Ntabwo ari igihe kijya giturumbuka, ntabwo ari igihe kikuguye ko, ahubwo muri plani y'Imana igihe urimwo, umviriza neza, igihe wewe urimwo cyari cyarateguwe. Nubwo ubona byagucanze, ariko ndagomba ndakuremesha uyu munsi, icyo gihe urimo cyarateguwe, kirandikwa, kikwanditseko ngo kandi igikorwa cyose munsi y'ijuru gifise akanya kaco. Ibi biravuze iki? Niba ikintu cyose gifite akanya kaco, ibyo biri kukubaho uyu munsi ni akanya kabyo. Ariko ndagira ngo ndagutangariza ijambo rikomeye, akanya kaco ni gahera, haraza kuba akanya k'ibindi utaruzi ko byagushikira. Hagize unyumviriza mvugire ngo amen. Aya majambo yavuzwe nani? Uyu musiguzi ari we mubwiriza ni umugabo witwa Salomo. Salomo ni umugabo Imana yahaye ubwami hagati y'abakuru biwe. Erega uyu mugabo yahawe ubwami, hari abandi biteguye kuba abami ntibyakunda kandi bavukana. Narijatse gusigura iki? Icyo uzaba cyo ntaho kijya. Hatagendewe kuri bariya na biriya, bumva ari bo bibereye, bumva ari bo bobibamwo, bumva ari bo babakiriya, ariko igihe cy'Imana ikora ibyo yiyumviriye kuri wewe atawuyigishije impaka. Imana ntabwo iziharira n'abantu. Imana ihimbazwe cyane. Abantu baharira ku cyuzobaco, ariko Imana ntabwo iziharira nabo, irabareka bagaharira. Nyuma yo guharira kwabo igakora icyo ikwiyumvirako. Imana ishimwe cyane. Hari igihe ikintu cyose cyashingiwe igihe cyacu, kandi igikorwa cyose munsi y'ijuru gifise akanya kaco. Umviriza nongere ndagusigurire, ibyo biri kukubaho ni akanya kabyo, byihorere. Nshatse kukubwira iki? Witerwa ubwoba n'icyo gihe urimo, kuko niko kanya kacu. Ariko nongere nsemerere cyane nkubwire ngo igihe cyako ntikizobandanya. Yes. Ariko ubwo wabaye ukomeye Imana amashyi. Wabaye ukomeye Imana amashyi kweri kweri. Icyo gihe urimwo cyari cyanditswe kandi cyarateguwe, akanya kaco nako, ariko nticyamaho ibihe byose. Umurongo wa kabiri ugize gute? Umurongo wa kabiri uvuga uti hari igihe cyo kuvuka, igihe cyo gupfa. Ngo hari igihe cyo kuvuka, igihe cyo gupfa. Umviriza rero, hari igihe cyo kuvuka, hakabaho n'igihe cyo gupfa. Manzu unyumvirize neza, nawe raba imyaka umaze, kandi ubwo mu myaka umaze habayeho igihe cyo kuvuka, ariko kandi hariho n'igihe cyo kugirane. Hagati yo gupfa no kuvuka harimo urugendo utazi uko rungana. Umviriza nshuti yanjye, uko byogenda kose, hagati yo kuvuka kwawe no gupfa, kuko hari igihe cyo kuvuka hakaba n'igihe cyo gupfa. Rero igihe cyo gupfa kitaragera, ntawe uzokwica ngo upfe. Igihe cyo gupfa kitaragera, uzaba zakuroga ujye muri tuwarete udiyare bukuvemwo. Igihe cyo gupfa kitaragera, bazagutega abarozi, bazagutega abapfumu, bazarungika amahembe, bazokugambanira, bazoguta mu mbuto, bazokugirira biriya na biriya. Ariko ndagutangariza ko ntushobora gupfa igihe kitageze. Haleluya. Ego urabona ko hari ibikwica bihari. Ego barakuroze vrema. Urabye
n'ukungene ubayeho bigaragaza ko umenga warapfuye kandi ukiriho. Hari n'abavuga ko wapfuye uhagaze, ariko ndagira ngo ndagutangarize, igihe cyo gupfa kitaragera iyo ndwara uzayikira. Igihe cyo gupfa kitaragera ubuzima buzohinduka. Igihe cyo gupfa kitaragera. Umviriza ariko wakwihanganya ukanyumva. Hari abantu bariko baranyumva babaye mu gisoda. Nje sindaba umusoda kandi ubu ndashaje sinabiteganya, ariko ndi umusoda wa Kristo. Ariko umva nkubwira iki kintu, ku rugamba umwansi yohereza ibombe ije kubarimbura mwese aho muri. Bamwe bagacika amaguru, abandi bagacika imitwe, bagapfa bakabahamba, ariko wewe ugasigara aho ngaho uri muzima. Hari abantu bagiye bakura mu biziga by'abantu benshi bapfuye, we bagasanga ari muzima. Yesu ashimwe cyane. Impamvu wasigaye abandi bapfuye nuko igihe cyawe cyari kitaragera. Umviriza, ibitaro wagwariyemo, igitanda waryamyeho, hari abakiryamyeho ntibabyuka. Ndiko ndakubwiza ukuri vrema. Igitanda waryamyeho hajya ku bitaro urimo maserumu, hari uwakiryamyeho ntiyabyuka, ariko we warasezere uva mu bitaro. Umva mama, hariya wabyariye ukahabona umwana, hari uwahabyariye ntiyabaho, hari uwahabyariye ntiyabandanya ubuzima, ariko wewe wabayeho. Umviriza mama, wewe musore, wewe mwige muri kuranyumviriza, wewe ubaye umusore uyu munsi, hajya bakubyariye hari inzoya zahapfiriye, ariko wewe ntiwapfa. Because what? Ntabwo ari igihe cyawe cyo gupfa. Niba igihe cyawe kitaragera, kabone naho yoba Sikaniya yokura yakugonga. Njya nkunda kubwira abantu bakagira ngo ndiko ndabatwenza. Igihe cyanjye kitaragera, burya Sikaniya yanca hejuru n'igufwa ntirimeneke. Ndabizi ntabwo ntahuye, ariko umva ndakubarire, igihe cyawe kitaragera, Sikaniya yaguca hejuru, abantu bose bakipfuka mu maso, ariko ntihagire ipine na rimwe rya Sikaniya ari gukorako. Sikaniya ikarengana, nawe ukabandanya ibarabara ukagiye uri kuraje. Kuko igihe cyawe kitaragirane kitaragera. Umva, igihe cyawe cyo kuvuka cyarageze uravuka, ariko icyo gupfa nta muntu numwe agifise mu minwe. Uhoraho wenyene ni wafise umunsi azakurekurira ugapfa. Kandi umva ikindi gitangaje, Imana yakurekuye ngupfe, nta mudogiteri numwe w'umuhanga hari yo kuzirira, nta muspecialiste numwe hari yakubuza gupfa. Niyo mpamvu umuntu ajya kugwa mu Buhinde kandi bari bazi ko agiye gukira, bakamugereka kwa amamiliyoni, ariko bakagarura ikiziga. Undi nawe bakohereza abaganga bavuye mu Buhinde bakamusanga ruwa karete. ariko ibyo bintu muri ko murabyumva. Umuntu bakamutwara n'indege akajya mu Buhinde akagwayo. Abandi baganga bahinde baza ruwa karete cyangwa muri Kira hospital bakagirane, bakamuvura gakira. Si igihe ciwe cyo gupfa. Kandi kumbura indwara yararwaye, n'uwapfiriye mu Buhinde niyo yaragezene yaragwaye. None ibyo bintu wabisigura gute? Ubu ko dufise abantu bakize kanseri abandi zarabamaze, wabisigura gute? Haleluya! Ndagira ngo gutangarize ko igihe cyawe nta muntu yakitambika. Ndabisubiramo kandi, igihe cyawe nta muntu yokitambika. Igihe cyo kuba kwawe nta muntu yokwica. Ariko abanyumvirije mwamvugira cyane ngo amen. Ibyo umaze kurokoka byerekana kutopfa gupfuka umuntu yabibyiyumviriye. Erega kuba igihwema si uko abakwanka bagukunze. Oya, kuba ugitembera n'amaguru yawe si uko bagombye kuyaca babihebye. Oya,
kuba ukirya umuceri ugashyiraho agasosi ukabimira, si uko bagomba gutuma upfa babihebye. N'uyu munsi baracyahekenya amenyo, ariko azoshirira mu nda ntacyo uzoba hatageze. Ndi wowe nabisirinya ngaca akaronko ubundi ngatekana. Hari igihe cyo kuvuka, ariko hari n'igihe cyo kugira nte cyo gupfa. Aha, bandanya twumve. Igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibyatewe. Ngo kugira gute? Igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibyatewe. None wewe niba hari igihe cyo gutera hakaba n'igihe cyo kurandura ibyatewe, wabihagarika? Niba igihe cyo kurandura ibyatewe kigeze, uwabiteye aravuga ngo igihe kigizene, ndababaza abarimyi bariko baranyumva. Urafata ibiharage ukagenda ukabitera hajya warimye, none igihe cyo kubyimbura ubirekerayo? Niba wimbura ibiharage byawe igihe kigeze, niko nawe uzopfa hageze. Hari umuntu agiye kubwira ngo nyene ngo hari igihe ngo abantu batangira gusoroma ngo bitarera, ngo kubera ubuzima bw'inzara. None bitarera bijya basoromye nyine cyari igihe cyabyo, none se bari kubisoroma bitabayeho? Bijya basoromye bitarera nyene cyari igihe cyabyo, none ntihari si hari ibyo basiga bakazabisoroma byumye? Yes, hari igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura. Bandanya twigire. Gatatu, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza. Ngo gute? Igihe cyo kwica n'igihe cyo oya bisubiremo neza. Igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza. Umviriza ibi njyewe ndabishingira intahe. Supasho njyewe uri kuraraba ahangaha nahuye n'abicanyi kandi bamaze kwica abandi bantu. Njyewe umwe aranda bati pugenda uzogwa ku bandi. Kandi aramaze kwica abantu n'amaraso muriko, arafite inkota iri kwa acara bati pugenda wewe uzogwa ku bandi. None ndacyariho sha ujya mwicanyi na simbabazi yaramfitiye oyaye cyari igihe cyo kunkiza naho yisha abandi. Ndagira ngo ngutangarize, ujya murozi yamaze abandi ni nawe yagukiza uburozi abandi baguhaye. Ngiye kuvuga akantu ntagira umuntu antera amabuye. 90% y'abantu barogora burya babazi no kuroga. Ndabisubiramo kandi unyumvirize, 90% y'abantu bavura amarozi burya nabo babazi kugirane. Burya niba nasenga gahishurirwa umuti wagukiza, burya yanasenze yamenya n'umuti wo kwica. Nimunkurikirane, ariko icyo mbivugiye iki, yuko hari igihe cyo kwica n'igihe cyo kugirane. Ujya muntu akuvura arashobora kumenya umuti wagukiza akawuguha undi yaguhaye uwo kukwica, ariko kuko ari igihe cyo gukiza ugasanga undi yo kwica aguhaye wagirane. Kwa muganga abantu b'abadogiteri mwese munyumva, abatera inshinge hajya kwa muganga bamuhaye akanote, bamubwiye ngo turangirize ujya muntu, ashatse yaguha umuti wica, abandi bazi ngo ari kuguha uwagirane. Ariko niba ari igihe cyo gukira naho yo guha uwo kwica, haboneka iki mu buzibira iki? Hari igihe yagutera umuti wica imitsi kaziba, imitsi yaziba sera umuntu igirene. Ariko ari igihe cyo gupfa, yo yatera n'umutsi pi bigahita bigirane bihera. Rero igihe cyawe kitaragira ntaho wogirane, ntahuja. Bandanya twigire. Igihe cyo gusambura n'igihe cyo kubaka.
subiramo mukozi w'Imana. Igihe cyo gusambura n'igihe cyo gusambura n'igihe cyo kugirane cyo kubaka. Reka nkubwire inshuti yanjye uri kuranyumva, nubona abantu bakwatatse ukabona barakwaditse buri wese akuvuza yagomba, ni igihe cyawe cyo gusamburwa. Yego. Reka bakuvuge, umva ukuntu umuririmbyi ngo reka bakuvuga bavuga bafite igihe, ibizovugwa ni wabyumva uzaceceke, kuko Imana yakuvuzeho bataravuga, kandi ikindi yakumenye ukiri urusoro. Yaherekeje Gideyoni mu ntambara, iyambukije Abisirayeli inyanja itukura, ibakiza amaboko akomeye ya Farawo. Nawe ntugire ubwoba, ntugire ubwoba. Hari igihe bakuvira kw'indimwe bakakuvuga, bakagusambura, icyubahiro cyawe bakagishyira hasi, agaciro kawe bakagushyira hasi. Uri umukobwa bakagira ngo uri igicamuke, uri umugore bakagira ngo uri umugore w'ingara tumva, uri umugabo bakagira ngo uri umugabo w'ikibwa, mbese bakagusambura hamwe wumva ntawe ufiseho kunyura, hamwe ahantu hose ugeze witwa ikibazo kandi utari ikibazo. Ni igihe cyo gusamburwa diya. Umviriza, niba ubona abantu barakuviriyeho indimwe, bareke n'igihe cyawe cyo gusamburwa. Aho n'ababyeyi bakubyaye babona atacu uzovamwo, ni igihe cyo gusamburwa. Burya inzu basambuye imvura yose igwamo, izuba ryose rivamo. Niyo mpamvu ibibi byose bikwisukako, nuko wasambuwe. Ariko umva nkubwire, nyuma yo gusamburwa kandi hariho n'igihe cyo kubaka. Haleluya. Nubwo wahuye n'igihe cyo gusamburwa, ndakumenera ibanga ko hariho n'igihe cyo kubakwa. Asifiwe Yesu. None arakanwa numvise kanje mwumvise nyine ngorewe na Mpwemu Yera. Reka kunkabwira ukuntu kavuze, karambwiye ngo erega burya amaboko y'abagusambuye ashobora no guhindukira akakubaka. Wari uzi ko akanwa kakuvuze nabi ejo kakuvuga neza? Uzi ko amaboko yaguhondeye agapfunsi ejo agukomera amashyi? Umuntu akavuga ati sha wewe nzokwereka. Ejo Imana ikagutera iteka, ikagutera ukava mu kibanza. Umurongozi wa porogaramu akavuga ati nyakubahwa arinjiye, twese dukoma amashyi. Nujya yahonda agapfunsi akabibi. Igihe kiza kigera Imana yakubaka, uwagukondeye agapfunsi akagukomera amashyi. Uwakuvuze nabi akakuvuga neza. Uwavuze ko atacu uzovamwo akakuvuga ati ujya niwe yanyubakiye. Abavuze ko atacu uzomara akavuga ati na paraseri ifise niwe yayimpaye, iyo atabawe sinari kuyironka. Imana imuhezagire. Umviriza, niba warasambuwe, birekere icyo gihe, utegereze igihe cyo kubakwa nacyo kiraje. Haleluya. Igihe cyawe bigira bikoreke. Hari ibyo Imana izubaka, hari igihe cyo kuborerwa, ariko hari igihe cyo gukizwa. Umaze igihe kinini uborerwa, umva naraborewe bikwiye, naranyoye iza yose, ariko icyo gihe kirahera. None ubu nuzura Mpwemu Yera, ikiboreza ntaho cyampera. Niba uri kuzinywa n'ubu ukaba waborewe, ndagira ngo ngutere intege, wikwihebura. Hari n'igihe cyo kuziheba ukuzura Mpwemu Yera, hari igihe cyo kuziheba ukanywa ijambo ry'Imana. Oh haleluya. Uko wanyoterwa n'inzoga, ukanyoterwa n'itabi, bigasigara unyoterwa no gusenga, ukanyoterwa no kumva ijambo ry'Imana, ukanyoterwa no kuribarira abandi, icyo gihe kirashika. Hewe
urasambana wanze kubiheba, cyari igihe cyabyo, ariko igihe cyo kubiheba nacyo kiraje. Haleluya. Umviriza, hari igihe ibyo warimo byari bikwanditseho. Alo, ibyo byari bikwanditseho ngo urugo rwarasambutse, cyari igihe cyo gusambuka, humura igiye kukubakira. Oya, ngo nabyariye iwacu waramaze, byari bikwanditseho, ariko ntibizabuza Imana kukubakira. Icyamukabimenya ukavuga ngo ije nibihe niyo nkwiriye guhanga amaso. Kura amaso ku bantu, kura amaso ku bintu, hanga amaso nye nibihe. Uyagena igihe akakigenzura, ari utumbera, ari uraba, azonyuranya ibihe. Hagize unyumvisa mvugire cyane ngo amen. Niba igihe cyo gusamburwa baragusambuye, umviriza, igihe cyo kubakwa nacyo kirageze. Wabaye imborerwa igihe kinini, ariko dore igihe cyawe ni iki. Iki ni igihe cyo gukizwa, iki ni igihe cyo guhindura izina. Umva nkubwire, usambana wubatse, cyari igihe cyo kubikora, ariko harageze ngo ubihebe. Ubu umugabo nyamugabo azirikana umugore we, yita ku mugore we, akunda umugore we. Wasambana wubatse, cyari igihe cyo kubikora, ariko igihe kirageze ngo uhagacire umugabo wawe, wirinde kumuca inyuma, wirinde gukora ibidakwiye, uhagarare nk'umugore, ube inarugo, ubu w'agaciro, wiyubahe, kuko ni igihe cyawe. Haleluya, haleluya. Soma hepfo gatoya mukozi w'Imana. 4. Igihe cyo kurira n'igihe cyo gutwenga. Yewe gaye, wararize bihagije, ugera naho wiheba, ariko Imana iravuze ngo humura ndakwibutse. Wararize bihagije, ugera naho wiheba, ariko Imana iravuze ngo humura ndakwibutse. Ntawakwiringiye Imana ngo imuhemukire, ntawayikoreye ngo akorwe n'isoni. Oya, ntawakwiringiye Imana ngo imuhemukire, ntawayikoreye ngo akorwe n'isoni. Umviriza, Imana iraguteturuye, iyo mwijuru irakwibutse. Imana yihinduye ubusa. Imana we, Imana iraguteturuye, iyo mwijuru irakwibutse. Imigambi ya Satani, Imana yihinduye ubusa. Yego we, ntawakwiringiye Imana ngo imuhemukire, ntawayikoreye ngo akorwe n'isoni. Amarira ya Sara yavuyemo Isaka, amarira ya Hana yavuyemo Samweli. Yosefu ari ku ngoyi, yabaye igikomango. Bivuge we, amarira ya Sara yavuyemo Isaka, amarira ya Hana we yavuyemo Samweli. Yosefu ari ku ngoyi, yabaye igikoma. Yego we, ntawakwiringiye Imana ngo imuhemukire. Yego we, ntawayikoreye ngo akorwe n'isoni. Haleluya. Mana ishimwe.
umviriza nshuti yanjye, hariho igihe cyo kurira. Ego niba ari igihe cyo kurira, rira. Niba ari igihe cyo kuvuza induru, vuza induru. Ariko umva ndagutangariza iri jambo, hariho n'igihe cyo gutwenga. Hariho igihe cyo gutwenga. Niyo mpamvu Imana iguteturuye. Abantu bizeye ko Imana ibateturuye baduze cyane haleluya. Basubire kandi haleluya. Basubire kandi haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Imana izitetura abantu. Igihe cy'amarira icyo kigahera, hakazaho igihe cyo kugira nte? Umviriza nshuti yanjye, igihe cyawe birakoreka, igihe cyawe cy'amarira kirahera, hazeho igihe cyo gutwenga. Umva nakubariye ngo nta bihe bibiri biturana. Niba warabaye mu gihe cy'amarira, harageze ngo winjire mu gihe cyo gutwengwa. Cyo gutwenga, sorry, haleluya. Kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabigize. Hari umuntu anyumvise ngo mvugire ngo amen? Hari umuntu umwe abyumvise ngo mvugire ngo amen? Igihe cyo gutwenga ngicyo kiraje kandi kigusohoreyeho. Hepfo havuze gute? Hepfo havuga ati igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina. Umviriza, ahari ukubyina habaye kuboroga. Ariko harageze ngo ugere mu gihe cyo kubyina, aricyo gihe cyo gutamba. Yewe data we, njyewe nzaririmbira Imana n'abaririmbira inzoga, iyo nabo barariri. Dawidi aratamba mana, Dawidi aratamba mana, Dawidi aratamba mana. Mu bihe bya Dawidi birasimbuwe n'ibihe byawe. Dawidi yatambye mu gihe cye, nawe igihe cyawe kirageze ngo utambe. Ahari umuborogo hasimburwe no gutamba. Abanyumvise bamvugire cyane ngo amen. Haleluya. Igihe cy'umuborogo ni igihe cyo kugira gute? Cyo kubyina. Igihe cyo kubyina kwawe kirageze, tekana. Aha. Igihe cyo gushibura amabuye n'igihe cyo kurunda amabuye. Bandanya. Igihe cyo kugumbirana n'igihe cyo kwirinda kugumbirana. Aka kantu tugatebeho gato. Igihe cyo kugumbirana n'igihe cyo kwirinda kugira nte? Kugumbirana. Hari ibintu abantu bajya bazana ngo waraguye, ngo uri mu ntege nke, ngo ntukigumbira abantu. Niba uri mu gihe cyo kwirinda kugumbirana, hari igihe ugeramo ukumva biranse. Niba byanse, tekana. Hari n'ikindi gihe uzagumbirana. Rero hari n'abantu bifuza ko babasura, atari igihe cyo gusurwa. Mwe mwihanganye, murindira igihe cyo gusurwa. Ariko ubundi uretse gutesha abantu umutwe, ubuzima ubayemo muri iyi minsi, uwagusura wamuha iki? Uretse kujya kwiteza ibibazo. Niba Imana ikwimye abashyitsi, ni igihe cyo kudasurwa hamwe. Soma dusoze. Indwi. Igihe cyo gutabura gatandatu. Igihe cyo kurondera n'igihe cyo gutakaza. Umviriza nshuti yanjye, niba umaze igihe urondera bikanga, hari igihe urondera ukabona kuri konte birabyibushye, ugakora imigambi uko baneremeye, ugakora biriya ukabona biremeye, ariko ukajya ukubona ukabona haje ibihe ngo pi. Ukubaka inzu maze kuyihagarika neza, ukumva nyamugigima iraje irabinyeganje ikiyetaje cyose ngo pi hasi. Umviriza mvandira abakuntu ncavuriye. Ukagura umuduga wawe ukawuzana ni mushasha, utaragura assurance, utaragirane, ukumva ngo urasepa. Ye baba we, uzi kumara igihe urundanya udufaranga, wamara kuyagwiza ugatumiza akaduga kaza kagakora isanganya, nta na assurance ufise. Aba ari igihe cyo kugira gute? Cyo gutakaza. Uzi kugira ngo wubake plage nk'ariya kuri Tanganyika, ubone Tanganyika nta wayihamagaye, nta uyibwiye ngo subirayo, nta uyizibiye, ikazi kaharengera hose.
washizemo miliyoni zawe, ni igihe cyo kugirane. Ariko rega ndakugirina tekana, hari n'igihe uzorunda bikemera. Sozera hepfo tugende. Igihe cyo kubungabunga n'igihe cyo guta. Indwi. Igihe cyo gutabura n'igihe cyo kubarira. Umva njyewe ndi umutayeri. Ndi umutayeri. Ndabisubira manje ndi umutayeri. Hari igihe utabura impuzu nyene yahari, akaba yavuze induru impuzu yanjura yononye. Ariko burya tugira umwanya wo gutabura, ariko tukagira n'umwanya wo gutora kubarira. Iyo tumaze kubarira twongeraho n'umwanya wo kugorora. Yewe kandi ntabwo tugoroza ipasi yoroshye, tugoroza ipasi ishushe. Rero niba hari iminsi watabuwe, hakaba hari iminsi watabuwe ugataburwa nk'impuzu, buri wese agashira agapande ke hariya, ndagira ngo ngutangarize ko hari n'umwanya wo kubarirwa. Imana igomba kubarire, Imana igomba gusanasane, hariho n'umwanya wo kugorora. Kandi iyo tumaze kugorora tuzinga neza tugashira muri mare, tuzinga neza tugashira kuri portemane. Igihe cyo kubarirwa buri wese azabona ko ufite agaciro. Impuzu yabaririwe yamaze kubarirwa niyo umuyobozi wese acagura. Itabariye bayishira mu bitepe, bayishira mu myabo, bayibona nk'ibyo gutabwa. Ariko kabariye na babagore bishima beza, abona ukuntu kabari akavuga kagahuzu ndagakunze, agakunze kuko akagize gute kabariye. Hari igihe Imana ije kukubarira ahantu hose babona ko atacu maze bakabona ko ufite agaciro. Imana iguhezagire mu izina rya Yesu. Igihe cyo gucereza n'igihe cyo kuvuga. Igihe cyo gukundana n'igihe cyo kwankana. Igihe cy'intambara n'igihe cy'impore. Amen. Umvise hari ibintu ndengejeho? Wumvise hari ibintu ndengejeho? Mbega wewe uri mu kihe gihe? Ikibazo si igihe urimo, ikibazo ni uko ukitwaramo. Mbese uri mu bihe ukeneye ko Imana ibihindura? Ninde uri kutwumviriza uyu mwanya akeneye ko Imana ihindura ibihe? Ndagira ngo umuntu akeneye ko Imana ihindura ibihe aduze ikiganza cye tubanze dusenge mbere yuko ntanga umurongo ngo muduhamagare. Vuga cyane ngo Mwami Yesu, uhereye aka kanya ibihe narindimo bishaririye, ibihe narindimo bitaryoshe, ndasenze ngo ubihindure, undemere ibihe bishya, undemere ibihe by'umunezero mu izina rya Yesu. Ibyari bipfuye muri je ubizure, ibyari bitabuye ubibarire. Ahari induru hahinduka imbyino, ahari ukwankwa hahinduke gukundwa, ahari ugupfa hahinduka ubuzima. Imbabazi zawe zimbeho, ubushobozi bwawe bungaragareho, ibyapfuye muri ibyo bihe bizima. Undemere amateka, undemere igihe gisha, igihe cyo kunezerwa, igihe cyo gutwenga, igihe cyo kuririmba, igihe cyo kuvuza impundu, igihe cyo kuryoherwa, kinshikeho. Urakoze Yesu, ngukomeye amashyi ngushima kubinkoreye mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguha umugisha, Imana igukomereza amaboko, Imana iguhaza ibyiza, ikuremera umunezero mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Amen.